ufuna ubheke ezulwini funeke ufuna ubheke ezulwini funeka ugcwaliswa mbali xa ngaba ugcwaliswa ngumoya ingcwele nebona ibhatya ebalulekile ne and inhle ingenze nami ndaba haleluya but lapha jam iyanjoba ke sona ngithanda kangakanani inesono so kanyenzekeke ke ngoxa ngizaswe umoya ingcwele ndilahle ndithi ndilahle ndincame uthi uJesu osukubetha akazincame awulahle noma phezulu thingenayo lapha nje unoba nje ongena nayo esogwini umfundisi thatha uhlongo nendakuvuya shumayela izinto and lento ushumayelayo nami ngiyashumayela kodwa kokuqala ngixakwe inkosikazi yami phaa ebandleni kuthi umfundisi kum wathi ngixakwe inkosi lento ushumayelayo le bhluku uthetha ngayo umuntu ongumama inxitywa inkosikazi yami phaa ebandleni ndithetha ngithetha phaa eCape Town ngathi bekukho mama befundisile pha apha ke noba ngukangedwa bekukho mama befundiswa ndithetha ngithena pha eKapa ngathi ibandla limjonga kakhulu umama umfundisi bandla mosili ngumzi ngutata ibe ngumama but ibandla lona abantwana icala baqale baye kulo lekamama engiyabona umama thongani madoda uyindoda uba ngaba umntana oyindodana umntana oyindodana ujonga utata umntana oyintombazana ujonga umama njongani bazalwane sekukho abafundisi abahamba ngesikhathu okanye kukho abazalwane abahamba ngesikhathi bathonga amadolo anensete ngaphandle onyana nabo uzababona besithi basindisiwe benxiba izikhathu haleluya uzabona besithi basindisiwe and basindisiwe bamamkela nyani uYesu jonga uThixo wethu unesidima akekho kheleza uThixo umoya wenza umuntu noba wenze noba intoni uzathi wena hayi unoYesu lapha enhlizweni yakho ayikho ngaphakathi ayini ngaphandle ayikho ngaphandle ungaphakathi umphatho ke bengengathi isitsha ekwazi ukuphakela kuso simdaka na ahlamba uthi uJesu xa ethenda kungcono utshe ngesandla esinedaka isoka usophule noma uthenje phayekaya ke mina ndikhulele endlini eridwa ngedaka mama wayirida inkosikazi omkhulu wami yafika nayo yanza la nto yenziwa ngumama yarida xa ucaba kuzokhawuleza ukutyiwe bazawutya imifino babe senjenje abengasenesandla emanzini bangxamile bathi nje bagqiba batye bakhe ngezandla ngeminwe emibili umfino bawuxonze ngalona umnwe bathi bagqiba ukugibisela emlonyeni uthi uJesu la ethenda kungcono utye ngesandla esinesidaka ngoba awuku kungenayo kungaphandle akumenzi inqambo umuntu okumenza inqambo kokuphuma enhlizweni lethi iphuma enhlizweni yakho yilethi iveza umphandle wakho lethi iphuma enhlizweni yilethi iveza umphandle wakho uba unjani uba ungumshumayeli funeke ndibe nesidima sikaThixo ndibone
kungathiwe ndihamba pha kungabikho nanye inkazana ezawuthi ndijongile ingayibo ibe nomoya kaJezebheli. Lo moya kaJezebheli funeka utshiwe ngumlilo ngawijonga. Ngoba ndigcwaliswa ngumangcwele. Umangcwele akandenzisi noba yintoni. Andenzisi into ezawe ngathi ndisuke ningathi ndohlehashi. Jongani bhayi ndizazwe ngumangcwele. Ndenza le nto ithethwa lela vesi. Lithini lela vesi? Funda la vesi kaloku funda mntazi. Funda. Verse number, chapter 16 verse number 5. Yeke. Uthi verse 5. Kwakuke ndiyemka ndiyakowa wandithumayo. Ndiyakuthesa wandithuma. Ndiyakuthixo wandithumayo. Akukho namnye kuni undibuzayo. Akukho namnye undibuzayo. Athi uyaphi? Athi uyaphi? Ngokuba ezi zinto nizithethayo ndizithethile kuni. Yes. Inhlungu ziyizalisile inhliziyo yenu. Inhlungu izalisile inhliziyo yenu. Verse 7. Ngoko ke mna ndinixelela inyaniso. Abantu abahamba noJesu bagcwaliswa inhlungu. Ngoba beza kuhlukana noJesu. Andike umuntu azashwa ngwengwele okanye azashwa noJesu uba nenhlungu ngoba uJesu uzokuhlukana nawe. Umuntu akafuni ukuhlukana noJesu ogcwele emitheni. Haleluya, haleluya. Banenhlungu. Hayi babazalwane, inhlungu lena yokubona ibandla kaNkulunkulu imkana uSathane. Inhlungu leyo. Ngoko ke mna ndinixelela inyaniso. Kunilungele ukuba kunilungele abazalwane nididekele ndihambe kuba ndibambe ngenhliziyo yenu. Umntu ayiphumile amama basondele kwakhe bamnethe bathi hayi mkhulule simbamba ngenhliziyo. Kunilungele ukuba ndimke kuba ndingemkanga umthetheleli akayikuza. Ke ndithendemka ndiya kumthumela kuni. Efikile ke Jesus ndiyakumthumela kuni. Akazithunyelwa kwabanye abantu. Akazithunyelwa kubantu abangagcwala ngathi Kristu abangahambanga noJesu. Uzothunyelwa kuni. Hallelujah, hallelujah. Kawufika uzoyibona nokunyaka zayo sizobe sinebhena yale movement. Kawufika kulaa bhena yala movement uzofika kukhona amagama athi bonke abamoyikayo uThixo babehlanganisene endlini yaseJerusalema kodwa kwehla yena. Efikile ke kuya kulohlwaya ihlabathi lidane. Uza kulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono. Jongani isono sasisibangela into okokubana singathokana abazalwane sebekukhalile ukuthethwa ngesono. Hayi abazalwane azizinto kuthethwa ngazo zibonakalayo ngoku zingumvuzo wesono. That's why sithetha ngazo kungenoma ngosiyohlwaya. Umntu ohlwaya into ayithanda kuthiwa bahlukane nazo. Bahlulaphi balivesi abangawushumayeliyo nombulo wenzekayo ebandleni. Kunabantu bakaNkulunkulu abangenwe kwimoya kaJezebheli, umoya wombulo, umoya ongekhona kwiseleli zabo zakonyama. Ibhayibheli ukhona kwenhlanhlangeni lo moya walindoda itshadane nendoda. Awukhona moya, awukhona senhlangeni moya avunyelwa ngurhulumente wase-South Africa ukuba lo moya
futhi sifuna amalungelo kunabefundisi abathathisa intombazana neyintombazana ngoba banamalungelo. Thina sigcwaliswa ngumoya oyingcwele, asikwazi ukunyamezela lo nhluko ngoba yonke ibandla kaNkulunkulu. Better kube buhlungu inhliziyo. Better kube buhlungu inhliziyo. Indoda ekwazi ukushada nenye indoda ngokwendalo kaThixo. Indoda iyakwazi ukuthatha nenye indoda ngokwendalo kaThixo. Ayikwazi uThixo zange ayidale loo nto. uThixo wenza i-operation endodeni, wakhupha ibambo, wathi lo ngumfazi wakho. Sangatsho nokuthi uThixo wazise endodeni yathi indoda ngumfazi wonke lo. Sangalikhupha ibambo endodeni alise kwenye indoda, walikhupha ibambo endodeni walise endodeni. Haleluya, haleluya, yathi indoda ngumfazi wakho. Fast zangathi hayibo sangamisa indoda nendoda uthi songani kuma ya angamisa indoda nendoda athi thathani niyozalisa umhlaba. Zangatsho ayikho apho sisiqalekiso esamkelwe ngomongameli base-South Africa eso abangenwe ngumoya kaJezebheli, imishini kaSathana, yonke lento eyenzekayo ukulimaza ibandla. Thina wethu amehlo evulekile noma bona bengayazi, thina siyayazi lento yenziwe nguSathana kuba imishini yakhe, liqobo lakhe, amaqhinga akhe. Akwazi ukwelapha kwabo uThixo athi zalisana umhlaba, akuhlangane inkazana nenkazana, akuhlangane inkazana nendoda ukuze ugcwale umhlaba. Liqhinga kaSathana siyalazi thina, noba ulazi wena mongameli nekhabhinethi yakho, siyayazi thina lo. That's why sizayicrash, sizayithini, sayicrasha esixhosa ayikhoboza, sizayikhoboza. Asingabefundisi bakamongameli thina, singabafundisi bakaJesu. Umthetho lo wakhona, sithatha izinto ezonyanywa kuJesu ebantwini bakhe. Asibantu bakamongameli nekhabhinethi yakhe la, akho muntu kamongameli nekhabhinethi yakhe. Abantu kabakaThixo, abantu bafuna umyalezo kaThixo obafaneleyo, ngoba lona ubafanelanga usisi obazoba zintsasa zasesihogweni okanye bazaba lusililifa lesihogo, ngoba siyazi isihogo noma abanye besithi kuyoyikiswa, asoyikisi thina siyayazi loo nto yi-real, sithunywa yona ukuba sizovakalisa yona. Sikhona isihogo, sikhona isihogo mna, sikhona isihogo ntomtsha, sikhona madoda isihogo. Singahlali ngabantu bakaNkulunkulu, singahlali, singahlali. Xa ngaba ubona kungena i-200 ne-100 ne-50 rand, sawuyatshintsha ngoku uqonda into yokuba uyayitshintsha imeseji kaNkulunkulu, ngoba ezi meseji ezi-200 nezi-100 rand zihamba nomoya kaJezebheli. Abanye
isibonakalo sikaJezebheli bazolimaza wena mfundisi, bazolimaza wena mfundisi. Uzihle bandleni ngoba wena unamagqwetha, unotishana, unogqirha, awubazi babaqala kwesiphilo esibingelele. Awunawuyazi loo nto because the Holy Spirit not here. Nangoba uyayithuka intshumayelo, thongani intshumayelo yala, thongani bazalwane, intshumayelo yala ebunzulwini bakamoyingcwele yamkelwa ngabantu abambalwa, ayiphatshelwa nezandla. betha umntu abhokoza, Akubetha inhliziyo, akubethuka. And asinidi ukukhatyelwa izandla ngamadimoni. Hayi, asifuni izandla zikaSathane. Ukukhatyelwa izandla ngabantu. Thetha man of God, baxelele obani wena into engaxelelwayo. kanti Thongani bazalwane, ndiphe imali yakho kodwa inobungcwele. Inantoni imali yakho? Inobungcwele. Ungaqalisa esibingelelo samagqirha. And ngizoyijika. Hayi, ngizoyijika uba ngiyibonile ngoba umoyingcwele uyabona. Umoyingcwele uyathini? Uyabona. Kunzima kumoyingcwele ukubonisa kunzima ukubonisa igqirha bemali ngoba uyayithanda. And umoyingcwele akekho. Uyancuma xa ubona ungena i-10,000 awunojikisa ngoba uyayithanda. Suyithanda mshumayeli imali, yifuni imali ukuze ube nayo izosebenza umsebenzi kaThixo. Ungayithandi ngoba uzuyiphikota. That's why ifuneka ibandla likamoya libe nomoya wophikota. Bamba indlebe yakho zombini, ithi moyingcwele nincede, ndinika umoya wophikota, moyingcwele nincede. Indlebe zami mazingene ngumoya oyingcwele ukuze ndikwazi ukuphikota. Nawuphila umoya lolahlekiso, ngoba siphila kwixesha lolahlekiso. Nceda moyingcwele ndinikezwe umoya ondlebe. Zohamba usithi amen. Yalahlekiswa. Thongani bazalwane, andishumayeli into endiyigugishileyo mna. Andishumayeli ometa, andishumayela ometa, ndishumayela izwi. Lilapha le nto ndishumayelayo nguJesu. nguJesu. Uthi uJesu, thongani bazalwane, uthi phakathi kwenu kuzofika ingcuka. Phakathi kwenu kuzofika ingcuka ezingathi ziphethe le nto kanti zizohlakaza umzimba. Bafundisi nani botata nayo yonke i-fivefold ministry, nani bomama, thandazani, leli bandla lizongenelwa zingcuka yenu. Lizofika abantu bethetha abanomoya kaJezebheli, bawunomoya uphikota, yakuwahluleka ume apha ephupheni kanti ingcuka yomphethe uselele kutsha izohlakaza umzimba. Kuthi uJesu, kuthi uJesu, kuthi uJesu, kuthi uJesu, kuthi uJesu. Uzokathi nga xa bengena bephuma. Haleluya! Hayibo! Ibingengabana mzaba okanye ibingengabana movement yobunzulu, izinto ezinzulu abazazi bahambe bezitsheleza.
Fika lo xesha aliselikhona iBhayibhile kuzothi kulahleke nabe ngingashumayela eCape Town ngazi bakuphi unyaka ndazi noba iconference kaMoyengcwele noba la inkonzo yoma ndathi kaMoyengcwele ngicela into okubana ngoku ibandla alikho endleleni lihamba ngapha koyelo line selingapha koyelo line lihamba ngapha koyelo line iBhayibhile uthi uJesu ethe imfama inako ukukhokela enye imfama asayi kungena esigogweni sonke lindele ntoni xa imoto ihamba ngapha koyelo line uloku ugadile uba ingayoko yelo namhlanje siyabuyisa ibandla sibuyisa ntoni namhlanje badla siklina njengoba kuthiwa jongani uzobona kule bhena kulonyaka uzayo kule bhena kukhona amazwi athi umoya ngcwele akalifuni ibandla elinenibiphi ufuna ibandla eliklini uJesu yeza uthi umhlabelelo usemnyango ulinde uzolanda ibandla lakhe lizobe linjani nina befundisi nina abapostoli nina nivuyiswa ngoba begcwele besizisa iminikelo engahlambulukanga ningakwazi ukuthetha ningafihlisi ngenxa yokubana nonqeni babemkabanye aba baphethe imali ezinkulu hayi angikhathani noba umongameli angathi tata uhlongwana yeke lento ndiza kunika 10 million yeke le nishumayelayo shumayela ngenye indlela ndithi hamba mongameli nalo 10 million yakho bheke esiwobeni manhlale isijevu kobe ngoba ngihlale ngisho hallelujah 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 oh my God hallelujah Jesus Yaneva kunqola bayebazaba kwintshumayelo yalefe phile ebenqola bazaba cabayo bona into iyakulowa into ifika nakulo beshumayela uthi lo beshumayela uthi hayi into engenzayo mina ngibethi nje qha into engenza ngibethi nje uvela umnikazi wenja kakade uvela nje kakade ngiphetha kuwe Kangala ngenja yakho bona lapho naloko bazawufunga ngoba izinja ziyabetha wow inja siso inja i-makeup inja kabathathi bebhluku zidizayinwe emkhathini ukuze indoda ifishi intombazana indoda ilibale kuba ithenjiwe kowayo ithenjiwe efemelini kuthiwa ikakwazi ukubeka izinto ngononina kanti bafuna ukungenisa ngomoya kaSathane ibone naye seyinqula izinyanya phumani abangcwabeni bantu base-Eastern Cape nisindisiwe nongcwala kayifuni lento nizawungena eziwogweni sindiswa nemali yakho suthatha imali yakho yokwenzela udadewenu umcimbi okanye into lento ubuyinsimbi yokugqirha kona ngosho wesholo nomali yakho iyamlahlekisa izawubuzwa phezu kwenhloko yakho yamchasa yamsupport sister wami owelamona okanye ozemva kwami ngesixhosa kwelama sisizulu ne ndingumxhosa ngomzulu ozemva kwami ngesixhosa
Waqalwa ndini insimbi yemvuma kufa ndingekasindiswa ndathi noginya uYesu ndamfaka ngaphakathi wayikruna inhliziyo yami sephuka inhliziyo yami saqhiza izinto ndamxelela dadewethu nohlukene nawo andinawo lo moya wokuxhasa umoya wesholoku mina ngifuna wena uzinsindiswe sizokwazi ngenye imini sibheke ezulwini Osiyam. Songani bazalwane ayona nto esike sayincokola ngiyazi nowe sincokola ekhaya nowe sincokola apha endlini kodwa into ebalulekileyo ngoku that generation into efuneka kube enye into yokuba ifuneka ibethelelwe yeyokubana ivangeli liyamelwa Bhayibhile akangena amagwala ezulwini Bhayibhile asamkelanga moya wabugwala moya ingcwele kwalogwala kaswayi moya ingcwele xa indoda kathixizele moya ingcwele ithethe ingafihlisi xa uthetha funeka kube boldness nasefamilini yakho kulo ukuzalayo kulo uzalwa nayo emfazini wakho nasemntaneni wakho emyanini wakho nakunyanakho kukhona bawomama abazaba bangazungena ezulwini ngoba boyiko nyana babo kodwa amadoda wabo bawa athi bashiywa ngabo sebashiyeka nonyana unyana azenza indoda kulo mama wakhe umama disappoint uJesu kuba woyika umyeni unyanakhe umenze wangumyeni lo nyana lento bazalwana ikhona kwimveli xa umama ehlukene nomyeni wakhe amadoda efamily akasozaye kunyana aqale unyana mbone ngasehlathi athi umama kukhona napha endlini hlonitshile umhlolokazi efamily namhlanje abahlolokazi abamhloniphanga uJesu bahlonipha onyana babo uzoyitsha izinkobe ezinjalo khala senoba uyafika evangelini asikho mvuselelweni la asikho caweni la uzoyitsha izinkobe yemfundiso injalo yamelwa ivangeli uzobalahlekisa abantwana Kala phansi manje qoshela kahle utani uzonqibile okaxhazeka kakhulu seyiveza amadolo omntana umama lo balwa lo nyana ebekade jamela lo mama xa efuna ukwenza izinto zakowabo lo mama esindisile lo mama uyaphupha uphupha kwakhe umani wethu ndiba aviwe nangu magombani umfana nangu magumako aviwe makopyana umakopyana yashumayela